जजोल्पा नमस्ते भिसुठ जी संजिला अले जी नरेश थेस्मी वयाचना थौ नेपाल सम्बत जिन्ससपी न ठिलागा नवमी तिथि या दिख 2077 साल असार 30 गते मंगलबार अठे हे 2020 जुलाई 14 तारिक या दिख मिघ सोमबार 5856 मा पीसीआर विधि परीक्षण या अवले इपी मध्ये पाखे 144 मा कोरोना भाइरस या संक्रमित थप जोगुडो ठोलिसे मुख संक्रमित ल्या 16945 मा ठ्यङ्गुडो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय या प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम म संक्रमित बारे जानकारी बिगो ख आटक कोरोना संक्रमित पि वासया टुङ्का लङ्का 10294 म छे लिहा वनि टुङ्को गुडु पूर्व या टनकुटा भोजपुर सोलुखुम्बु हुम्ला मनाङ व मुस्ताङ जिल्ला कोरोना मुक्त जोगु स्वास्थ्य मन्त्रालय न जानकारी बिगुडो अठे हे येलया न्याम थप जिया 80 म कोरोना संक्रमित थ्यगुडो मिघ येलया सोंगु स्थानीय तह या न्याम मसिके कोरोना संक्रमण पुष्टि जोगु स्वास्थ्य मन्त्रालय न टागुडो येल महानगर बागमती गाउँपालिका व महालक्ष्मी नगरपालिका याना न्याम सिके कोरोना संक्रमण खनेडुको स्वास्थ्य जाको येल टागुडो टुकुचा खुशी ये सभ्यता फुक्क छप छदी जुइमा प्रदेश सभा दुज केशव स्थापित शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दर ये मध्य भाग जुयावनीको टुकुचा खुशी अतिक्रमण याना डेगा तगु संरक्षण थुना व्यवस्थित सटक दिन निर्माण याएको ढागो डो ये या तेकोइ ढेकेको व टुकुचा खुशी या 6 किलोमिटर क्षेत्र या सुन्दर व प्राकृतिक बहावे हटेत ठो आर्थिक दया 20 करोड टका डा खर्च याको राज्य मन्त्री मानन्द र जानकारी बेगुडो सोमबार बाग बजा ठ्याङ्का टुकुचा खुसी या अवलोकन यासे राज्य मन्त्री रामवीर मानन्द र वैगो दटक टुकुचा या रूप हिलेगो डाबी यागोडो राजधानी सोनिगया व्यवस्थित व सुन्दर याएको संस्कार दीर्घकालीन योजना लिसे ज्या याना चंगो राज्य मन्त्री मानन्द या टापोडो स्थलगत अनुगमन सहभागी बागमती आयोजना या प्रमुख लीला प्रसाद ढकाल तहयात व्यवस्थित याना टुकुचा खुसी शुद्ध ल जक छेगो योजना डेकागो ढागोडो प्रदेश सभा दुज केशव स्थापित टुकुचा या सभ्यता जोगुली ठुकी या संरक्षण नीति फुक्क छप्प छदी जुइमागो ढागोडो खस नेपाली साहित्य आदिकवि भानुभक्त आचार्य निस्सव नेकोगु जन्म जयन्ती मिगा सोमबार तजिक दे न्याङ्क थिरि ज्याजोयाना न्याकुगु दो या लानिबुकु लिक चोंगु भानुभक्त या छ्वाट्या स्वामा पुखाका आदिकवि भानुभक्त या त समान यागु खस नेपाली भाषा जो या त गो रामायण हेबोया भानुभक्त खस नेपाली भाषा व साहित्य तरंगु गुण यागु लुमन्ती नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मिगा छगु ज्याजोयाना भानु जयन्ती न्याकुगु ज्याजोले पर्यटन संस्कृति व नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई न सहभागी जुगो खसा व पृथ्वी नारायण शाह न भौगोलिक व भानुभक्त खस नेपाली साहित्य व भाषा या त एकीकरण यागो थागो विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते तनहुया चुन्डी रंगा गामे जन्म जुमह भानुभक्त विक्रम सम्वत 1925 असोजे मधुगु भानु जयन्ती लसता मिग सोमबार तनहुया भानु नगरपालिका सार्वजनिक विधातक बिउगु टचोक वा वगुया हुनी कुटु वंगु चलखे लाना टनहि सिपिनी गोल्या खुम ठ्यंगु दु चलख छि लाना व्यास नगरपालिका कुम मास फाटे पेम ऋषि सिंह गाउँपालिका च्याम पल्टाङ्गे छम व म्याग्टे गाउँपालिका खुम बोटल डाडा छम सिकु जिल्ला प्रहरी जाकुठी तनहु जानकारी बेगो दो चलख छिलहाना व्यास नगरपालिका गुम मास फाटे पिडया कमला थापा वया के नि पेडया मनोज म्या नि छडया अञ्जना सिकु प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेल जानकारी बेगो कमलाया निदय के राजेश थासा बेपत्ता ज्याचुङु दो कमलाया फात केशर बहादुर यादव थासा उतारियाना वासा यागु यानिथि अस्पताल याङको गुदो वहे थासे चोमह नेडया मैट कुमारी थर्टियान चलख लाना सिगु दुसा अठे चलख लाना म्याक्टे गाउँपालिका 6 बडे डारा चोनी मह जिन नेडया लक्ष्मी बिकन सिगु ऋषिगंगा गाउँपालिका च्याम पल्टाङ्गे चलख लाना बेपत्ता जुपी मध्ये छमेसिको सिमह लुया वगु दुसा ल्य दुपी पेम आटक बेपत्ता ज्याचंगु दो बेपत्ता ज्याचो पेनिको मालेगु ज्याचंगु ऋषिंग गाउँपालिका प्रवक्ता विजय दैरेन जानकारी बेगु
स्थानीय अन बहादुर थापा छि चलखन लाना वया टरिकमा क्या सुइदया भेष बहादुर थापा वया कला नि गुडया नानुमाया म्या न्यादया उमिसा थापा व अन बहादुर चिटिकमा क्या निदया महादेव थापा वया कला जिनगुडया मनिषरा थापा बेपत्ता जुगु खस वया थासे चोमा खुइदया जोटिमाया थापा या तासा उडालेपा वासो च्याचंगो दो पाल्पाए सित धक्का दाह संस्कार या टुङ्कोमा मनोमाना वगु अवस्था लुया वगु दो गुल्मी जिल्ला रोरुङ गाविस गाउँपालिका बमगा या पैसाथी दया श्याम शरण भण्डारी पाल्पाया रैना देवी छहरा गाउँपालिका एक अर्चले मना चोङ्गो अवस्था लुया वगु रिडी चोना वया चोमा चुरामणि तिमिलसिना जानकारी बियोगो दो गुल्मी निवासी भण्डारी आरोपनदेही जिल्ला मणि ग्रामे सकल छेजपी चोना वया चोङ्गो ख श्याम शरण छे ठेङ्का बिउ बोले छे जपी व ठठिटी पिनेको भिड जोगो ख छुदी न्य रोडुङ गाउँपालिका चोङ्गो काली गण्डकी खुसी क्षेत्र छम मिज या सिम उलुया वगु ख उम मिज या सिम श्याम शरण या सिम ढका ठठिटी पिन्छ दाह संस्कार यागो ठठिटी पिन्छ जानकारी बिगो दो क्रिया चना चोङ्गो ओ 9 दिने श्याम शरण मना चोङ्गो लुयावे टोङ्गा ठठिटी पिङ्के लस्ता पिजोगो दो पाल्पाया अर्चले या भीष्मा पन्त श्याम शरण मना चोङ्गो अवस्था लुया वगु जानकारी तिमिलसिना याटा जानकारी बिगो ख गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बाँडल भारतीय हस्तक्षेप हुने तराई क्षेत्र डुबाने लागु टागो दो सोमबार प्रतिनिधि सभा या राज्य व्यवस्थापन व सुशासन समिति या बैठक गृहमन्त्री बाँडल भारत सीमा क्षेत्र सतर्क रूपी बाँड डेके बोले नेपाली भूमि डुबाने लागु टासे ठुज्यागो गतिविधि हस्तक्षेप जुगु टागो दो गृहमन्त्री बादल टागो दो राजनीतिक रूपमा टाए बोले ठो भारत नेपालले यागो हस्तक्षेप हे ख इमिस ठगो हिट सोया तर नेपाल या हिट या त ध्यान मबिल भारत सीमा क्षेत्र डेकोको बाँड व संरचना चिकेत पहल यासा न समर्थन मजोगो गृहमन्त्री बादल टागो दो भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालले वै बोले ठो सम्बन्धी सम्झौता जुगु दुख सम्झौता सही ढङ्ग कार्यान्वयन जुगु मरोस मन्त्री लिसेया सल लिपा समिति नेपाली सीमा भारत पाखे निर्मित सडक व बाँड तत्काल चिकेत पहल यात सरकार यात समिति निर्देशन बिगु दो मयूर यातायात या यात्रु सेवा न्याकुको दो सरकार कोचुको मापदण्ड कथा सेवा सुरु यागु कम्पनी या नाय मोहन श्रेष्ठ जानकारी बिगु ख यातायात समिति या त कम्पनी हिलेको निर्णय जुगु इलेन मयूर या समिति या सिन्डिकेट टोरेयाना सवारी साधन चले यागु खसा आना टठंगो कम्पनी दिसे ठिटी सर्टया बस सेवा सञ्चालन महेको निर्णय यागु इलेन मयूर यातायात यो सोमबानिसी खुग बस पार्के सेवा न्याकुको ख कम्पनी ये धौख्या पन्ती रुटे निगव बस चले यागु दुसा रिङ रोडे पेग बस चले यागु दो मयूर यातायात नायो मोहन श्रेष्ठ थागु दो गाडिया ब्याट्री टेगु मर्मत्या ज्या ज्या चंगु दो निनो सोनो या दुनी हिजिमेस निगव निगो ताको बस पिकाको जुई कम्पनी या के पी पेग बस दो तर यात्रु या चाप मोह जुकुली छक्न फुक्न बस पिका मफैको नायो श्रेष्ठ थागु दो नायो श्रेष्ठ मेमेको कम्पनी यात न बस चले यात आग्रह यानाको थागु दुसा बस अथे तयात बले व्यवस्थित रूपमा थप हानि नोक्सानी जुकुली कोछुको मापदण्ड पुवंका फुकसिया बस चले यामागु ख थागु ख मयूर यातायात सरकार डेको मापदण्ड कथा हे छगु पंक्तिया छगु सिटे छमजकतया 50% अपो भाडा क्यागु कथा सेवा न्याकुको खसा बसे मास्क अनिवार्य यागु ख सरकार वंगु असार 26 गते निसे जिल्ला व सोनिग दुने सार्वजनिक सवारी खुल्ला यागु खसा नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघ व सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ थिथि माग तयावया चंगु ख नेवा अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका फ्लोरिडा कचाया गोसाले अनलाइन पाखे नेपाल भाषा कक्षा न्यागो दो फ्लोरिडा चना चोपी खुड निसे सुइनिद टकया नि खुम नेवाटेस ठुगु कक्षा भोटी कया चोंगु दो नेवा अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका फ्लोरिडा कचाया नाय डाक्टर राजेन्द्र साक्के ट्वा देवाले मटच्याका नेपाल भाषा सेनेगो ज्या न्याका दिगो ख वा पटिक शनिबार खुनो जुइगो ठुगु कक्षा वंगो शनिबार खुनो निसे न्यागो ख सिकागोए चोनादिम हलि नेवा डबो अमेरिका कचाया नेपाल भाषा व साहित्यकार डिभिजन डाइरेक्टर साहित्यकार केशरमान ताम्राकार नेपाल भाषा सेनेगो भालाकया भाया सेने जा न्याकादिगो ख पाएसेनेजा अनलाइन माध्यम जुयाचोंगो ख
हौया नेपाल भाषा समाचार थन्हे कोचागुदु आकन पिन्ट छुन सल्लाह सुझाव छ्याता बियादी मासा जिमिट स्वापु तयारी स नाप ठो भिडियो लाइक याना जिमिको ठो च्यानल त सब्स्क्राइब याना अल नोटिफिकेसन अन याना दि थका मन्तुना जना प्राविधिक पासापे युनिक साक्य व रोबिन त सुबा विषय जी नरेश तेजमी जी सञ्जिला या त वनेको उजा ब्यादिस सुबा जय माभे